Akatare ka Mawa ni kamwe omu butare obuhango oburikushangwa omu Kasese nikamanywa ahabwo kuguza kurungi ebyenyanja hamwe n'ebindi bintu omu bwingi konka hati abashubuzi b'ebyenyanja nibagira ngu bibuzire tibakikora kurungi. Tutungira omushana gwaba mwingi tutunga morose uko ebyenyanja nigenda bishereka tibikareba. Hati ebyenyanja byingi ebiri omu katare bijunzire kandi wagezaho kugamba n'abashubuzi aba tibakubasa kugamba aha nshonga egi. Ohire ekizibu ky'ebyenyanja akatare aka kiine ekizibu kya kamina nibagira ngu omu katare nihiijamu abantu bingi kandi biine kamina emwe yonka. Akatare karimu abantu baingi muno kyonka tukozesa toyi emu yonka. Toyi akatale kahango kanu kenda toyi amazinga boga ngasanda nambe tukutundira. Chairman w'abashubuzi bo mu katare aka Richard Chimeze nagira ngu kamina bagine konka abantu nibabashaba sente zibarema. Iyo toilet erimu kuyawo toilet bei yayo niyo bakugamba ngu eri aiguru abokuba okusesa ni siringi 2 okweyamba long call egeze ni siringi 3 kunaba ni siringi 6 bagira ngu sente nyingi so nibasaba bakulembere management ya toilet erebekengu yakendeza senta. Orukure by'obujubi ningasho wa fisheries omu district ya Kasese nagira ngo abashubuzi kuguza ebyenyanja bizunzire hamwe no kubura nikiretwa abashubuzi abo kwiha ebyenyanja hare bakabirete muri Kasese. Abashubuzi ni bingi na munonga abari kuza heru ya Kasese heru ya Kasese kutwara uko wanyu Uganda ebyomire na Kongo wachenga. Abebembezi nibagira ngu nibaza kukora ekiri kubasika kureba ngu batungura omutindo gw'ebyenyanja omu butare bwa Kasese. Abantu bengi nibenda ngu bashohe no kushubura ebindi bitahikire kandi tushanga ngu ebingi bikushohwa itonga Kasese eventually nebukuga Victoria bija Kasese ebyavuga Albert babireta Kasese nebukuga omanyanja geito ga George na Edward nabo still tusanga ngu mu Kasese arimo akatare kabi. So why come Kasese yes no kushanga ngu liara abantu baguze ebingi bitahikire barumu aho myaka nyuma tukora operations kureba ngu abantu twarwanisa okusoha kubi twarwanisa okushubura ebindi bitahikire okwe bumwe succeeding ngo bundi turimo kusucceeding kandi nechi no kusucceeding tukakwata abantu kabateka no mu koti kandi tikuzibira abandi garuko mu business ejo ogora boizire mu bucha otatina nikigira kugwa Gasha kwa Ivan Tusime.